o show big crowd na akasa kra obi a empese obekasa coach won kasa ne assistant won kasa koto company for no so a won enkasa public relations officers won so a ofroma obia so won kasa afi crowd won si ye kokumase akwakohwe na so de ye tete ne se siki akono kotokofo apamono abone na si to kra se won ontimi encoach team ni biem na de ye hwehwe mu a yensa eka ne chese koto company for epese siki eye technical director edema club no na siki akono so da bi head coach dada entinya de obetimi aye technical director ede ama Krobia Kumasi Asante Kotoko enuti ena koto company for apamono na so se eye no kre se enya no kre de ye tete no fi se obia ni wa ye krado so obeka eye sa ensem hu emempo ono ani assistant ani din ede patron akakpo patron ono so report na e ban so ehse ya pamono a ono se ye ondi CK akono echi entienu eni latest e bana ensem a ye tete no ehse Maxwell Knodu, former Kumasi Asante Kotoko, head coach, former Black Stars assistant coach, one and painful and no Esha Kukum, a dim como, say one befa, a team no and coachy, and no any latest eba, ya de Emma Ghana for Maxwell Knodu, a former Kumasi Asante Kotoko coach, one and painful. Ehwe nomdi adwumano edi amano enyo no nko a urabia ne din edi Zakarison wo ye broni fita wono so empenifo abonidin se bia wono ena obefa aye Krobia Kumasi Asante Kotoko coaching job no na che we any latest eba ye de Emma Ghana for sia de CK akono a wo ye head coach Emma Kumasi Asante Kotoko de ye titinu se Kotoko for apamono no any latest eba de Emma Ghana for nemum ye boy homodi bia se de koto company for ebekasa na so fro bia obia se won kasa na on kasa de ate no yedwum se eye